Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ikiganiro n'imenya byinshi ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Uyu munsi tugiye kureba buri mu minisitiri w'intebe wabashije kuba yayobora u Rwanda, amateka ye, ibyamuranze. Tugiye guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Muri iki cyumweru Perezida Paul Kagame yashyizeho minisitiri w'intebe mushya, Dr Justin Nsengiyumva. Bituma hari n'abandi bahindurirwa inshingano ndetse bose barahirira nk'uko babiteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Nk'uko nabikubwiye hejuru rero, tugiye kureba muri make abaminisitiri babayeho mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abaminisitiri bagiye bayobora urwego rw'ubuminisitiri bw'intebe. Turahera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Tugiye guhera ku wa mbere. Hari uwitwa Agathe Uwiringiyimana. Nyakwigendera Agatha Uwiringiyimana wavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi, yayoboye guverinoma y'u Rwanda guhera tariki 18 Nyakanga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Aza kurangiza manda ye cyangwa se aza kugeza ku tariki 7 Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Uwiringiyimana yari umunyeshyaka wa MDR cyangwa se Mouvement Democratique Républicain. Ishyaka ryaharaniraga demokarasi ryakomokaga kuri MDR cyangwa se MDR Perimehutu. Ariko iri jambo ryaje kuvanwaho kubera ingengabitekerezo y'amacakubiri ashingiye ku moko n'uturere, hasigara MDR. Nayo iseswa mu mwaka w'ibihumbi 2003 kubera kugaragaramo ibisigisigi by'ingengabitekerezo ya jenoside byasizwe n'abashinze Perimehutu. Agathe Uwiringiyimana kugeza ubu niwe mugore wenyine wabaye minisitiri w'intebe mu Rwanda. Yakoze imirimo itandukanye irimo kwigisha muri kaminuza y'igihugu y'u Rwanda UNR, akaba n'impuguke mu by'ubutabire. Mu buzima bwe yaranzwe no kuba impirimbanyi y'uburenganzira bw'abagore n'uburenganzira muri rusange. Uwiringiyimana yishwe tariki 7 Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Hashize amasaha make indege ya Perezida Juvenal Habyarimana imanuwe. Twagiye kuri minisitiri wa kabiri, uyitwa Jean Kambanda. Jean Kambanda wavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu, yasimbuye Uwiringiyimana ku tariki 9 Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugeza ku ya 19 Nyakanga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ubwo ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi zari zimaze guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi, zigarukaho n'ubuyobozi bwayishyize mu bikorwa. We na bagenzi be bari bariyise abatabazi bagahunga igihugu. Kambanda nawe yari umunyeshyaka wa MDR, yari yaracitsemo ibice bibiri. Wakaba yari muri MDR Power, igice cyari gishyigikiye jenoside yakorewe Abatutsi, nawe yagizemo uruhare rutaziguye. Kambanda yafatiwe muri Kenya na polisi y'iki gihugu tariki 18 Nyakanga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi ku bufatanye bw'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyizeho u Rwanda ICTR. Ahamwa n'ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Yakatiwe igifungo cya burundu nyuma yo kwemera icyaha. Ubu afungiwe muri Mali. Minisitiri w'intebe wa gatatu yitwa Faustin Twagirimungu. Faustin Twagirimungu wamamaye cyane ku izina rya Rukokoma mu nkubiri y'amashyaka menshi mu myaka yabanjirije jenoside igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe kugeza ku gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Niwe wabaye minisitiri w'intebe wa mbere nyuma ya jenoside aturutse muri MDR guhera tariki ya 19 Nyakanga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugeza ku ya 28 Kanama igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu. Ni gahunda yashyizwe mu bikorwa na FPR Inkotanyi hakurikijwe amasezerano ya Arusha yo gusangira ubuyobozi n'andi mashyaka ataragize uruhare muri jenoside.
Twagiramungu yabaye minisitiri w'intebe ku ngoma ya Pastor Bizimungu 1994 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2000. Agira uruhare rugaragara mu gutangiza gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko nyuma aza kongera kuganzwa na bya bisigisigi by'amacakubiri yaranze MDR Perime Hutu. Ibi ngibi byaje kurangira ashwanye n'ubuyobozi bwa FPR Inkotanyi, ahunga igihugu kubera ko ntabwo FPR Inkotanyi yagombaga kubishyigikira. Mbere yo kwerura akerekana uwo yari we nyakuri, Twagiramungu yagarutse mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2003 yiyamamariza kuyobora igihugu mu matora ya mbere yabaye nyuma ya jenoside, abona amajwi 3 yonyine n'ibice 6% kuri 95 n'igice kimwe ya Paul Kagame. Uyu mugabo ari mu buhungiro mu Bubiligi. Yakomeje ibikorwa byo kurwanya ubuyobozi bw'u Rwanda abinyujije mu biganiro yatangaga ku maradiyo mpuzamahanga, by'umwihariko BBC, VOA ndetse na Ikondera TV. FPR yari yaramugiriye icyizere kubera urugamba rukomeye yarwanye mu kwamamaza ubutegetsi, cyangwa se kubera urugamba rukomeye yarwanye mu kwamagana ubutegetsi bw'igitugu bwa Juvenal Habyarimana, ari naho haturutse izina rya Rukokoma kubera inama yigeze gutumiza nka perezida wa MDR kuri stade regional i Nyamirambo, akagaragaza ibyo yanengaga Habyarimana. Yivuye inyuma byose yarabivuze, nta na kimwe asize. Nibyo byanamuviriyemo kwitwa icyito cy'inkotanyi, hafi yo kuhasiga ubuzima. Mu Bubiligi aho uyu mugabo yahungiye, ubu tuvugana yazize uburwayi ku myaka 78. Yari yarahashinze ishyaka rya politike yise Rwandan Dream Initiative cyangwa se RDI, ariko ntiryigeze ryemererwa gukorera mu Rwanda kubera amahame yaryo yari yarahabanye na gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Pierre Celestin Rwigema nawe wari muri MDR yasimbuye Twagiramungu guhera ku tariki ya 31 Kanama kugeza ku mwaka w'igihumbi 1995 kugeza kuyu wa 8 Werurwe w'ibihumbi 2000 nibwo yaje kuba avaho yeguye ashinjwa ruswa no kunyereza imitungo y'igihugu. Amaze kwegura mu mwaka w'ibihumbi 2001 yashinjwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Leta y'u Rwanda itanga impapuro zisaba ko atabwa muri yombi. Icyo gihe yari yarahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA, aho yize ibijyanye n'ubuyobozi n'iby'ubucuruzi Business Administration. Mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza yaje kwiga Masters naho yaje kwiga ibijyanye na Business Administration. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 wari umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Martin Ngoga yabwiye itangazamakuru ko ubutabera bw'u Rwanda bwaje gusanga nta bimenyetso bihari byerekana uruhare rwa Rwigema muri jenoside. Urubanza rwe rwaje gusubikwa. Rwigema yagarutse mu Rwanda nyuma y'imyaka 11 ari impunzi ya politiki. Icyo gihe yavuze ko agarutse ku bushake bwe kandi kwaje gukomeza gufatanya n'Abanyarwanda mu kubaka igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 Rwigema yari umwe mu bakandida 8 batowe n'inteko nshingamategeko ngo bahagararire u Rwanda mu nteko nshingamategeko ya Afurika y'Uburasirazuba. Kuri ubu Pierre Celestin Rwigema afite imyaka 72. Ni umwarimu kuri kaminuza yigenga ya Kigali mu cyiciro cya Masters, akigisha no kuri kaminuza ya Jomo Kenyatta mu cyiciro cya PhD cyangwa se Doctora. Bernard Makuza wavutse mu mwaka w'igihumbi 1962 nawe yaje kuba yaba minisitiri w'intebe. Niwe minisitiri w'intebe w'u Rwanda wamaze igihe kirekire, imyaka igera kuri 11 yicaye kuri iyi ntebe. Nyuma yo kwegura kwa Rwigema guhera ku tariki 8 Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2000
kugeza ku tariki 6 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2011 yatangiye kuyobora guverinoma y'u Rwanda nta shyaka abarizwamo, kuko irya MDR yabagamo mbere ryari rimaze guseswa cyangwa se kuvaho. Inteko nshinga amategeko mu mwaka w'ibihumbi 2003 nyuma yo kongera kugaragaramo amacakubiri, maze yigira inama yo kwifatanya na FPR Inkotanyi. Ibi ngibi byamuhesheje amahirwe menshi cyane yo kuba yayobora igihe kirekire, imyaka igera muri 11. Makuza yagize uruhare rukomeye mu kuvugurura inteko z'ubuyobozi no guteza imbere igihugu muri leta iyobowe na Paul Kagame. Nyuma yo gushyiraho guverinoma nshya muri Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2008, Makuza yongeye kugirirwa icyizere akomeza kuyobora kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2011. Ahava ajya kuyobora Sena guhera mu mwaka w'ibihumbi 2014 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2019. Mbere yo kuba minisitiri w'intebe, Bernard Makuza yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Burundi ndetse no mu Budage. Ni mwene Anastase Makuza wabaye minisitiri w'ubutegetsi bwa George Kayibanda kuva mu mwaka w'igihumbi 1962 kugeza mu mwaka w'igihumbi 1973. Pierre Damien Habumuremyi niwe minisitiri w'intebe wayoboye igihe gito munsi y'imyaka 3 yonyine aturutse muri FPR Inkotanyi. Yabaye umwarimu muri kaminuza y'igihugu y'u Rwanda ndetse no kuri kaminuza yigenga ya Kigali. Yabaye umunyamabanga nshinga bikorwa wungirije wa komisiyo y'amatora mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2003. Nyuma yaho ayibera umunyamabanga nshinga bikorwa kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2008. Ubwo yatorwaga kujya mu nteko nshinga amategeko ya AAR mu gihe cy'amezi 2 Gicurasi Nyakanga, ayo mezi nibwo Habumuremyi yinjiye muri guverinoma y'u Rwanda agirwa minisitiri w'uburezi muri Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi 2011 asimbuye Charles Murigande. Guhabwa umwanya wa minisitiri w'intebe kuva mu mwaka w'Ukwakira 2011 kugeza mu mwaka wa 2014 Nyakanga byaratunguranye cyane, kubera ko nta mirimo ya politike yo ku rwego rwo hejuru yari yarigeze agaragaramo mbere y'uko atsindira uyu mwanya. Uyu mugabo yavuye ku mwanya w'ubuminisitiri bw'intebe ahabwa kuyobora urwego rushinzwe impeta n'imidari by'ishimwe. Hanyuma muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2020 atabwa muri yombi, arafungwa azira gutanga sheki zitashimangira no gusabira kaminuza ye ya Christian University of Rwanda inguzanyo zitangwa n'abantu bungukira mu bandi inyungu z'umurengera Bank Lambert. Pierre Damien Habumuremyi w'imyaka 64 nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Kagame mu Kwakira mu mwaka w'ibihumbi 2021 yashinzwe cyangwa se yaje gushyirwa mu bagize inama y'inararibonye mu rubuga ngishwanama y'inararibonye z'u Rwanda guhera mu Gushyingo 2024. Anastase Murekezi niwe yabaye minisitiri w'intebe. Anastase Murekezi wo mu ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PCD yabaye umunyamabanga wa leta ushinzwe gukurikirana inganda no guteza imbere ishoramari. Ava mu mwaka w'ibihumbi 2005 ajya kuyobora minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2008. Nyuma ya Minagiri, Murekezi yahawe kuyobora minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo kugeza muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2014. Aribwo yahabwaga kuba minisitiri w'intebe kugeza muri Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2017. Nyuma y'imyaka 7 ayobora guverinoma y'u Rwanda, Murekezi w'imyaka 73 yabaye umuvunyi mukuru kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2020. Sibyo gusa, yaje kuba nk'impuguke mu buhinzi n'iterambere ry'ubukungu n'ubuzima rusange bw'abaturage. Murekezi ni umwe mu bagize inama y'ubuyobozi ya Compact mu mwaka w'ibihumbi 2025, gahunda mpuzamahanga igamije kurandura inzara n'imirire mibi mu myaka 10 iri imbere. Dr. Edward Ngirente w'imyaka 52 yabaye umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mbere yo kugirwa umujyanama mu by'ubukungu muri minisiteri. Hanyuma
inama y'abaminisitiri yo kuwa 30 Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2001 yari iyobowe na Perezida Kagame imwemerera guhagarika akazi mu gihe kitazwi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014. Dr Ngirente yabaye umujyanama w'umuyobozi mukuru wa banki y'isi Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze imyaka 2 agirwa umujyanama mukuru mu by'ubukungu ndetse mu buyobozi bukuru bw'iyo banki, aza guhagararira ibihugu 22 birimo n'u Rwanda. Uyu mugabo Dr Edward Ngirente yabaye minisitiri w'intebe kuva kuwa 30 Kanama 2017 kugeza ejo bundi tariki 23 Nyakanga mwaka w'ibihumbi 2025, asimbuwe na Dr Justin Nsengiyumva. Mu myaka 7 Dr Ngirente yari amaze muri izi nshingano, ashimirwa kuba muri guverinoma icyuye igihe harashizwe imbere kubanzwa inshingano bidasanzwe ku bagize guverinoma, ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa mu myanya, ndetse kandi bikamenyeshwa abaturage. Ibi byose Ngirente yabikoraga mu nshingano ze kandi akabikora neza. Ku buyobozi bwe, Dr Ngirente n'impuguke mu by'ubukungu PhD, ngira ngo iyi ni diplome ikomeye cyane y'ikirenga uyu mugabo afite, nibyo yize. Yiyemeje gukorana na FPR Inkotanyi mu kuzamura ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Yashyize imbaraga mu kuvugurura uburezi, guhanga imirimo mishya, ndetse aza no kuzamura ibikorwa remezo no gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kugeza igihugu ku cyerekezo 2050. Minisitiri w'intebe wa nyuma ngiye gusorezaho yitwa Dr Justin Nsengiyumva. Nuze gusoza utumvishe uyu mugabo amateka ye, kora subscribe kuri Soma Rwanda TV hamwe na Steven Rwanda. Dr Justin Nsengiyumva ni minisitiri w'intebe kuva ku tariki 23 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025. Akaba yarabaye minisitiri w'intebe wa 9 uhereye mu mwaka w'igihumbi 1993. Yari asanzwe ari guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR. Dr Nsengiyumva yabaye umujyanama mukuru mu bijyanye n'ubukungu mu kigo cy'Abongereza gishinzwe imihanda ya gari ya moshi ndetse n'imihanda isanzwe, Office of Rail and Road, kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016. Sibyo gusa, uyu mugabo yanabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi mu mwaka w'ibihumbi 2008, umwanya yagiyeho avuye ku wundi wo muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2008. Dr Justin Nsengiyumva wavutse mu mwaka w'igihumbi 1971 afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bukungu yakuye muri kaminuza ya Leicester mu Bwongereza. Yakoze no mu bigo bikomeye birimo Rwanda Air, Rwanda Revenue Authority ndetse na RIPA n'ibindi. Yinjiye mu nshingano nshya nka minisitiri w'intebe kuwa 5 tariki ya 25 Nyakanga uyu mwaka turimo 2025. Bakunze ba Soma Rwanda TV, niba ushaka kumenya ibintu byinshi cyane byaba amakuru ya politiki, imyidagaduro ndetse n'ibindi bintu byose by'ubwenge, kora subscribe kuri Soma Rwanda TV ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byanjye. Ndagukunda, komeza ugubwe neza, ugire ubuzima bwiza, ubashe gutera imbere mu byo ukora byose. Wakoze cyane kunkurikirana.